من پرستنا مدیای شری به هم پایا گرلن هپ گوی جاستاری به همو دجواری خو و بردام دکه تیزان دولت ترکا داگر کر دوان ایریشین خوی وان قادان دا تواهی مافی مرواتی براستی بن پید دکه لهمبر نرخین گلی کرد ایریشین هری هوانا پیشتخه نه تنه به هزار تشخه هر وها تیزانیم به گله هزین پاراملیتر ین چتین داشی هر وها هزین گریدای پدکه و هفکاریا قریجا مالا برزانیان را و تفگر خو داگرکری یا لهرم باشوری کردستانی هاو دادن به انجام بکن لبل ام ویا دکارن پر وکیر و اشکره بجن براستی ارتش ترک روح میکو روزانه بمباردمان پر دجوار پیشتخن توایی هزین خو جبو و تفگر خو داگرکری سر بخن سفربر دکن لیل بله لهمبر چالاکین گریلان براستی جی ام دبینن بنکتنه کی پر مزن جیان دکن جخوا ایرو هپ گیجی داخویانی خویا بیلانچو شر یا مها طبق جی پار وکر یعنی راستی اف بیلانچو تن خوج نشان داده کو هزین گریلا ینکو تن به تکنیکن دست خو و به هزا خو چاو دکارن یک جی هزین قاشو هری مزن یا ناتوی بینن استا بنکتن رو خواندنه يعني ام ويا دكارن پر براحتي بيجن نها آنها دولت ها ترک سری دا باشوری کردستانی همان دمی دا هم باکو روجاوا و راستی دا ایرشکاری ها خوا هر دری ایرشکاری که پر مزن دکن دخوازن هوایی که و صحابا بکن وکی کو تفگر آزادی دوان ایرشان دا لهمبر وان ایرشا بهس کتی آنجی تنگاو بیا و هر وکی دن گلک دروین وکی ویاجی دکن لیف همو ام دکارن ویا پر اشکره بيجن جبر بهزبون خو و براستی بنکتنا خویا لهمبر گریلا تفگر آزادی دخوازن و شرین چما ویا دکن جبر کو دخوازن سر ونداهین خوا سر بنکتنا خوا براستی بن خومینن ینکو روزانه لقادن گریلا دا جیان دکن دخوازن وانا و اجرای گشتی و شرین ویاج براستی تایبتی بریا شری تایبت دکن جخوا ام دکارن بیجن اف دولتا ترک اساس دا یک جی چوا خوا سر نگاه دگره بریا شری تایبت هرزی دا خوا سر نگاه دگره یعنی تشتین راست همو برواجی نشان دادن ترسوی دادن پارو دکن میناک دا بیجن که مایا یعنی قاشو بجن که مایه ام اپراسیون پنچه کلیت بداوی بکن کلید بگرن لی راستی چیه هرکس دکاره و راستی شری کو نهال وان قادنا تیم مشاندن تایبتی داخویانین هپگین کو روزانه پر و دکه ده ببینه و ام نها دم داخویانیا یا مهکی بیلانچه مهکی بنرنجی ام دکارن و نه پر راحت بجن کو براستی اف همی داره و ارتش ترک دولت ترکه ام بنرنجی دست بکا مه طبقه حتی نها هم هر روز چالاکین گیرلن هنه yani hatta roja ev çalakyanaj berdam dike yani gerilen hep giya jastari د شری و سردمی دا براستی پرفورمانسی که پر خورد را بردکن براستی هزی که پر مزن نشان دکن یعنی بن ارنجی همون ملانده براستی دبن ایرشن پر دجوار دانه یعنی نتنی دولت ها ترک ایرش دکه یا ده هم بر دولت ها ترک شر دکن جبر کلو پیش دولت ها ترک همو هزی ناتوی هیا هر وها برماهین چتین داشی ینکو جو سوریه کم کرنه آنین قادن گیریلان هم بر وانا دادن شر کرن سرده جی لقاده جی برنگی که پر پراتیکی ایخانت هزین گیریده پدکه هیا yani eğer gerila droja iro da xo ne gahand bana asteki pispor u gerlatiya nujen dışarıda peş ne xist bana gelo dikare bu lehber av qaserişin dijwar hem şerbeke hem ji serkeftinin ber biçav der bixawle nahar rastiye ki u haya binerin tarz şerkirne ya gerila bu xora brasti encam serkefti avadike jiber ku be heza aql insan ve teknik dest xo her roj peş tıkın teknik nudafrinin taktik da kurdubun vusad için ser dagir keran yani gerilen iruş xora dibejin em gerilen fazayna jiber ve xora vusad dibejin jiber kul hember erişin havayı jil hember erişin bejahi jim be her havayı erişan heza leydan de xoda peş tıxın u encam divan leydan da encam digrin binerin de bilançoyu da jider bastı be dinavan meheda tam 19 caran çalakîn havayî pêkanîne hêzên gerîla. Bi rastî ev performansê ki pir bilind e. Ji ber ku cihên ku ev çalakî pêk hatine mînak qada zapê rojavayê zapê cihên ku artêşa Tirk bê teknîka xwe gavek ji li van derana navêje. Yani rixmê ku li derdora mevzuyên xwe da dîwarekî ji teknîkê avakirine lê gerîla serî da bi pisporî hedefên xwe şopandiye di dem û cihên herî guncav da lê daye. Xwe gerîla TV dîmenên van çalakiyan ji hemûyan par vekir yani. Bi rastî di van çalakîn gerîlan da medît artêşa Tirk tirsuxofekî pir mezin jiyan dike. Çima ji ber ku artêşa Tirk tenê bi teknîka xwe ve heye. Yani teknîkê wî jî bêkir mabe wê demê
ev jî tune ye ev jî tune dibe yani en hem dibinin drone wan îha û sîhayê wan radikin û qaş ew pir ji wan bawerin lê gerîla nahêle ew drone jî li qadeyê wan da tev bigere. Her wa 133 çalakîn ku ji bejahî ve hatine kirin heye di bilançoyê de jî hatiye parvekirin em jî dibînin rastî tevgera gerilayên ku di nava şer de li hember artêşa dagirker şer dikin em vêna ji nêz ve dişopînin bi rastî kêlî bi kêlî gav bi gav tevgera wan leşkeran dişopînin çawa ku leşker dikevin tevgerê yekser gerîla li wan dide yani. Em em dikarin bêjin artêşa Tirk di nava hewldanekî pir mezin de ku bikaribe xwe li herêmê de mayînde bike lê nikare. Ji ber ku bi rastî gerîla bi hostatiyekê pir mezin li pêşiya tevgera wan ya dagirkeriyê de dibin asteng bi çalakiyên xwe ve. Ji ber vê jî dewleta Tirk hemû mafên mirovî jî bin pê dike rojane serî de qadên sivîlan gundên herêmê Başûrê Kurdistanê em bêjin qadên wek Amediyê Sergelê Metîna û her deverê Başûrê Kurdistanê bombardiman dike û bombardimanan da jî dişewitîne xwazayê tune dike bi rastî dixwaze demografiya herêmê biguherîne bi rastî ev tena ser xwe jî nîşan dide ku dewleta Tirk li van qadan da di nava tengavî û bêçaretiyekî pir mezin de ye. Çima em karin mînakekî bidin binerin di bilançoyê de jî derbas dibe li hember qadan jî wergehên berxwedan yên gerîlan tam not caran bi teqemeniyên qedexekirî ve êrişkirine dewleta Tirk ev qadên ku her roj bitonan teqemeniyan ra tê bombardiman kirin ev du sal zêdetir gerîla bi rastî fedakarî û cesaretekî pir mezin sengerê xwe diparêzin û van êrişan vala derdixin. Rastî jî divê bêzanîn li hember ew qasî bombardimanan şerkirin û berxwedan jî ne ji rêzê ye yani. Hêzekî mezin cesaretekî pir mezin dixwaze û em dibînin gerîla heta dawî jî viya raber dike vê hêzê nîşan dide. Em viya dikarin pir eşkere bêjin. Yani cana di nava derfetekî pir biçûk de jî gerîla çalakî plan dike derfetên herî kêm jî kartîne û diçe çalakî û wan leşkerên dagirker dide. Çima rastî armancê wan tenê parastina axin Başûrê Kurdistanê parastina nirxên gelê xwe ye yani. Binerin divan çalakiyan da nava meha tebaxê de tam 53 leşkerên Tirk hatine kuştin û sê ji wan jî paya bilindin. Ev encama hêza rêxistinkerî tevgerayê çalakbûyî ya gerilayane. Yani bêguman dewleta Tirk wan hundahiyên xwe jî qet ranegihand yani me nedît parvekir ve şartın lê çi qasî veşêrin jî divê serî de gelê Kurd û herkes bizanibe ku yani vê qadê li herêmên parastina medyayê taybetî rojek tenê jî nîne ku artêşa Tirk bê wendahî ji derbas bike. Ji ber gerilayê ku em jî bi wan re daxifin nêrînê wan digirin dibêjin em ê ti carî nehêlin artêşa Tirk rojek jî li ser vê axîr rehet nefesekî bikişîne. Em encamê vê gotinê wan jî pratikî olarak dibînin çalakî wan da dibînin lê alê din da jî rastiyekî din heye ku êdî pêwîst e bi rastî herkes vêya bêtirs bêje eşkere bike û li hember vê jî helwest bigire. Ev çi ye sekna îxanetkariya PDK'ye û qaş û ev ji xwe re dibêjin em hikûmetê vê herêmê ne lê em viya dikarin pir zelal bêjin aniha sereke malbata Barzanî riya dewleta Tirk vedikin ku bikaribin Başûrê Kurdistanê bi rehetî dagir bikin. Hemû derfetên xwe ji bo wana seferber kirine hemû pêwîstiyê wan pêşwazî dikin her cure alîkarî didin. Fakat binêrin ew hêzên çete yên ku niha dibin parastina mala Barzanî de anîne Başûrê Kurdistanê aniha li herêma Metîna gundên Amediyê de nahêlin xelkê herêmê ji gundê xwe gavekî ji derkevin nava gundê xwe bi xwe de tev bigerin wana tehdît dikin nahêlin li warê xwe de bi rehetî jiyan bikin. Rastî ev rewşekî pir xetere ji bo gelê Kurd û heman dem de rewşekî pir ketiye ji bo mala Barzanî. Yani ew qasî eşkere tevahiya nirxên gelê Kurd ji bo berjewendiyên xwe yên malbatî kirine bazarê bi rastî ev rewşekî pir qembax e yani. Ji ber vê jî mirov divê rastiya şerê gerîla jî li hember her cure dagirkerî û îxanetê şerê gerîla bibîne û li gorî wê jî zêdetir bibe xwedan helwest yani dikarim ji qadê jî van agahiyan û nûrxandinan bi we re parve bikim.